mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Ndi khou livhuwa a tshi khou ḓivha madekwana avhuḓi kha Belrun News wo tevhela news kulikothe reports na mpho Felicia Mudau. Sangamisi vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o ṱoḓodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado Collins Chavhane khathihi na Thulamela. Ri khou thoma ngo lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa wa miṅwaha ya 4 we a vha a tshi khou shavha nga murahu ha tshiwo tsha u tswiwa nnḓu khathihi na u reipa khathihi na u tswa goloi tsho bvelelaho ṅwedzini wo fhiraho ngei vhuponi ha Mavhambe vhuponi ha tshipholisa tsha Sibasa hu khou pfala upfi nga Ḽavhuraru ḽa dzi 1 dza Fulwi 2026 miraḓo ya tshipholisa a Thohoyanḓou khathihi na Malamulele vho wana vhuṱanzi ha vhuṱoli malugana na hune muhumbulelwa o vha a hone nga murahu ha mushumo wa vhuṱoli. Mapholisa o ya muḓini wa ha Mphego nga fhasi ha vhupo ha tshiṱitshi tsha mapholisa he muhumbulelwa wa miṅwaha ya 34 o wanala o dzumbama hone nahone o mbo ḓi fariwa. Hu khou pfala upfi u farwa hawe hu tevhela mushumo wo itiwaho nga ḽa 19 Ṱhangule 2025 ngei Mavhambe nga tshipholisa he vha vha tshi khou ita mushumo wa u ṱoḓisisa vhuponi ha Giyani khathihi na Malamulele khathihi na Thohoyanḓou he vha fhedzisela vha tshi khou fara uyo muhumbulelwa. Hu khou pfala upfi nga tshifhinga tsha mushumo wonoyo muhumbulelwa wa miṅwaha ya 37 o farwa na thundu dzine dza tevhelana na ṱhaluso ya zwithu zwo tswiwaho nga tshifhinga tsha musi hu tshi khou zwo khou pfala upfi ho tswiwa Mavhambe nḓuni ke Kingsview fhasi tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Malamulele. Hu khou pfala upfi vhahumbulelwa vhararu vho shavhana zwenezwo. Musi muhumbulelwa a tshi farwa ho wanala thundu nnzhi vhukuma hune ha patelwa zwithu zwingaho dzi bege dza tshikolo khathihi na maṱeki zwienda zwa Redbird khathihi hu tshi patelwa na TV khulwane ya Plasma. Hu khou pfala upfi zwiṅwe zwa zwithu u tou fana na goloi tshena ya Polo yo dzhiwaho nga nḓila i si yavhuḓi i kha ḓivha yo ṱutshelwa ngei Mavhambe. Hu khou pfala upfi mushumo wo ṱoḓa vhahumbulelwa vho salaho u khou bvela phanḓa ngei muḓini wa Manini ha Mphego. Ri tshi khou lavhelesa muhumbulelwa uyo wa miṅwaha ya 34 o ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Malamulele nga Ḽavhuṱanu ḽa vhege yo fhiraho nahone o vha a khou livhana na milandu wa u tswa nḓuni khathihi na u reipa khathihi na u tswa goloi. Ṱhoḓisiso dza mapholisa dzi kha ḓi bvela phanḓa zwinzhi kha ri pfhi musi Vho Malisirele vha vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Lesolo le le katišeditše metseng wa Manini le Mphego ka maitekelo a go latiša bagononelwa bao ba šetšego eupša ga se ba hwetšwa. Motse wa Mphego maphodisa ba ile ba phuroputša bodulo bja mogononelwa mme ba hwetša telebišene e tee, pressure cooker e tee le speakara se tee le mekotla e mebedi. Mogononelwa wa monna ya mengwaga 34 o tla tšwelela kgorotsheko kwa magistrata wa Malamulele ka Labohlano la 3 Mosegamanya 2026 go lebana le tatofatšo tša go thuba ntlo go phaya theto le go utswa dikoloi. Dinyakišo tša maphodisa di tšwela pele. Ndi hone u gumanyisa kulikothe reports kha ri dovha hafhu ri ṱangana tshifhinga tshi ḓaho wa tshi ri lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ḽi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrun Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrun Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrun Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrun Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.